Lenhlangano yakalo khomishini ke lenhlangano lebuketona ke tempilo ithi ke itawuchubeka netonke ke tindlela takukhutsata abantu ukuthi bajove ke bagomele lo mkhuhlane we-COVID-19. Kazi namhla lenhlangano yakalo khomishini bekade ke ihlomelisa abantu ke laba-23 netifo tehlukahlukene lokhu account ubona ke emavasha ukuthi bangahambe ke bayothenga kona ke kudla. Rogers Mamba uthi bayathokota ukuthi bayabona ukuthi ke eMaswati ayachubeka nokujova gomele wona ke lemkhuhlane we-COVID-19. Kutetwe sisenabo banu tigulane labaselalisiwe labathathu. Nawubuka ke ukuthi kunesigaba lesiba kuso setetwe sake saba nabo bantu labalalisiwe kaLook Commission lebaba ngetulo kwa 138 webantu. Kwanze sibalalisiwe namhla ke sesikhuluma ngalabathathu kusho kona ke lokho ukuthi cha sesivele sibheke ngakhona lokho ukuthi kugcine sibebede umuntu ngekhathi kepha ke vele ngimthandazo wethu ukuthi lokho sidine sikwendile uyabuda ukuthi ngabe yini lesiyilungisile ngemalungiselelo e4th wave lawa lesikhuluma ngawo lokho ukuthi siphumele ngephandle siyojova eMaswati kwisikwenda ke lokho ngokuthi sesijova thina kusukela ngemsombuluko kuyofika eSondweni kude lilanga lesingasebenzi ngalo. Hosha Maseke ke lobengilomunye ke lothole wona ke umhlomele uthina ngaphambilini bekathe ke asaba kujova gomele wona ke umkhuhlane we-COVID-19 ngenxa yokuthi banenge abantu lebakhuluma into letehlukene indlu lasabonile ukuthi akusilonani ke liqiniso kungako abone kufanele ukuthi agcine ke sajovile gomele wona ke lemkhuhlane we-COVID-19. Ngilama rumors leseva kwa social media lafaka ekhathi ukuthi ke labanye labajovile bayafa nawujovile uba nesikhathi lesincane sekuphila nekuthi nawujovile lokunye bakutshela ukuthi kuhlangana nalabo 666 so letimvo leto vele stenda sabe whereas iqiniso akusilo lelo. Lenhlangano yakalo commission ithi ke iyacela ukuthi ke eMaswati athathe lethuba okajovele wona ke lemkhuhlane we-COVID-19 njengekucela ke welitiko lotempilo endzabeni temsakato yeMaswati channel ingeri Carlos na Justice Dlamini sesithokoto.